Ilahi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma ya Rabbi salli wa sallim alaih Ilahi ya ilahi Rabbi ya Rasulullah ilahi Rabbi ya Rasulullah Assalamualaikum kami mengucap salam kepada Bapak Ibu di sini sebertaan baik pian berduduk atau bersusurung makanan. Jadi tadi ulun ada mau ucap salam, jadi menjawab salam kita sebertaan. Ngaran menjawab salam suatu kewajiban. Jadi sekali lagi ulun membulikiakan Assalamualaikum ulun mau ucap salam. Lalu terima kasih ulun mau ucapakan. Jadi kita berdoa hari ini sebertaan. Mudahan kita berkata menjawab salam. Mudahan sebertaan panjang umur sehat badan. Mudahan kita selalu dalam lindungan dunia wan akhirat selalu salamatan. La selamat pertama-tama ulur mau ucapakan kepada sampian di sini sebertaan baik Pak Guru di muka tak kumpulan kepala sekolah madrasah ibtidayah hari ini bertaan atau anak tak lupa ulun mau ucapakan yang ulun hormati ini nang pastinya apa Ustadz di hadapan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan ulun madihin satu mat di sini menghibur pian. Padahal bang cilai acara bemadihin kadada dihabariakan istilah ngini kata madihin dadakan. Tadi nang bapak imsi tak salah menyambetakan kikira bemadihin kakanakan sakulahan. Padahal bang ulun sudah nang saling tohaan. Jadi wan pian ulun nang mamadahi kita madihin satu mat ada bu mencithin tadi ujar bemadihin satu mat ulun maisi. Padahal buai ulun awak kada nyaman lagi mana hendak bak kami mulai pamulaan tadi. Jadi bemadihin sedikit ulun BWI hendak kada bemadihin cilai ulun hari ini tiap bang amploknya kalau kada dijulungi paksa madihin ulun
dikabulkan hari ini. Masalah bang amplopnya biar jangan dipikiri, paling kaina isinya atau banyak malabi. Jadi wantian madihin ulun terjadi song-song nang ini benar pak ibu disurungi. Jadi nang besa surung hari ini kami ucapi terima kasih banyak, kami nang bemadihin di sini nang dilanjuti. Waktu kami pertama tadi datang di sini bilang nang song-song benar, wadai lawan karupuk kacang jua disurungi. Waktu beheb sian kada lagi mah nyurungi, sehingga banyu tunggal nang ada di muka sini. Ada pang pisang satundun di endeki, padahal cilai pisang kami gin ada beisi. Jadi wan bian ulun nama lanjut. Ayo samberetaan tepuk tangan sekali lagi. Sekali lagi. Jadi madihin satu mat ulun lanjutkan ini nang tidak lupa memberi penghormatan lawan bapak ibu di sini nang tak kumpulan ulun kada kawa menyambeti bian nang tunggal ikungan karena ngaran pian kada tahu beretaan. Jadi nang tidak lupa ulun nang permisi satu mat bemadihinan. Jadi nang ulun lihat ibu di belakang pinanya bini guru tak urihing pamulaan ngalih ulun marayo guru wai bini pian. Jadi nang lawan pian ulun nang mana kone tadi waktu bicara mah ulun ada mendengare ujar gesan kita kaina nang sangu mate ada 3 bagian minimal nang dipadahi. Ujar nang pertama tadi guru bepadah sagiah jariah hari ini sadakah jariah lamun kawa tubang pasti karena besadakah ujar ungkos gesan mati. Jadi nang lawan pian bapak ibu tuh di sini bila nang tuh sempian hendak nang bepahala hidup sampai kamati. Ujar tuh nang besadakah lamun kawa hari-hari. Jadi kami nang bujang hari ini nang mana kone guru wei kayak ngapa caranya ngini nang bujang supaya lakas bebine. Jadi istilah kata bila nang tuh sempian duit banyak beisi berangai besadakah lawan nang bujang kayak kami supaya bang guru wei kami ngini lakas bebine. Jadi nang kedua tadi ulun dengare masalah nang di jalan ujar di kapinggirakan karena ngito ilmu ujar nang manfaat pian. Jadi orang beheri jar guru bepadahan nang mana nang di jalan disuruh di kapinggirakan karena tuh sabuting tanda nang keimanan. Jadi nang lawan guru ulun mana kuniakan wayahini nang di jalan guru we nang kabenyakan terutama nang di jalan dilihat orang bebintaan. Mun kita ngapinggirakan kalau pindah bakal lahian. Jadi wan guru ulun nang mana kone masalah di kapinggir tadi juga dilihat amun di kapinggirakan terus kalau ujungnya bakal lahir ala bakal lahir. Jadi madihin ulun nah malanjuti nang kadi nang ketiga sebuting lagi ulun padehi istilah tupang kata guru wei maulangi.
Jadi nang ketiga ongkos nang gesan mate. Tadi ulun mendengar kita nang anak soleh ujar mudan beisi. Jadi pangguru wey ngaran kami nang bujang jangan beisi anak bini jin kadedel lagi. Jadi nang lawan guru minta doakan hari ini. Mudahan nang bujang contoh nang kaya kami. Mudahan beretaan dilancarkan rejeki. Mudahan jodoh kita lakas nang mana muing. Amun guru Idris guru wey sudah bebine. Paling nang sidin ngini anak haja manembehe. Jadi hanyar datang di muka lawang ada kae. Hanyar sidin beduduk sudah nang disurungi. Jadi nang lawan kae kami doakan hari ini. Mudahan topang kae sehat setiap hari. Mudahan kae toha kalade biar nang makin toha tapi masih tak gencange. Sehingga bulan puasa betianan pulang nini. Jadi madihin ulun mana rosakan. Jadi nang tidak lupa satu mat lagi empihan. Karena buhen pian jua kalau pina auran. Ulun jua di rumah dasar banyak auran. Busukan tadi tolak guru nang belum makan. Karena bang di rumah ulun banyak geduhan. Mulai nang itik halus masih nang kociakan. Sampai ada hayam beisi di bawah rumahan. Jadi nang lawan pian itu alhamdulillah kau haja nang mengabulkan. Jadi nang bemadihin satu mat permintaan. Kami hendak lawas madihin sarianan. Dia imbah tengah hari pulang ada hapsian. Belum nang besa simpon belum lagi nih makanan. Kikira bang waktunya kada nang berkecukupan. Jadi satu mat lagi ulun membawa akan. Asal bemadihin sudah ada mengabulkan. Bila nang hendak lawas biasa tuh diundang. Cuman bang mau undang bila nang bemadihin jangan acara pahujungan. Karena nih terakhir waktunya bang sedikit sakadar mengabulkan. Kada papa bang sedikit ulun bemadihinan. Asal kaina amploknya juga disediakan. Jadi tak lupa ulun mau ucapakan kepada ibu nang lamak menguringi di muka lawang. Pinanya sidin gitu bajang memberi amplok pian. Jadi nang lawan ibu ulun mau ucapakan. Ulun madihin satu mat sudah nih pang jam 11. Pinanya lih mang kita sadangai sudah ampihan. Lawan bapak ibu di sini seberetaan. Padahal guru sini ulun nang ada bakawan. Contoh nang toka moka nang ngarannya si Hasan. Liwar kada tataho moha mahadap ke depan. Padahal lawan ulun guru kami bakawan. Cuman di lokasi sini bilang kada berewaan. Hawas tuh di kampung kada jua korawa ikam. Jadi nang lawan soanang ulun mau ucapakan. Mudahan panjang umur jua inya sehat badan. Umur sudah tua tapi nang masih bujangan. Jadi wanto soanang ulun memadahakan. Mudahan bang rejeki jua dilancarkan. Sehingga bang tujuduh lakas mendapatkan. Sehingga bang tak pakai jua barang nang di dalam. Jadi matiin ulun mana rusakan. Gurulah nih permisi atau bapak-bapak di sini saberetaan. Ulun bemadihin mungkin hendak betahan. Kaina buai biasa di acara pangantinan. Ngini
ini bangsa tomat sakadar mangabulakan jadi ulun madihin sebelum nih besatop ulun nang hendak betahan ulun meminta rela minta maaf beretaan pabilanya ulun ada nih terjadi salah dalam ucapan atau sikap ulun nang maulah sampian abuai nang jua bapak jua nang lawan guru di hati kada nyaman nang jelasnya ulun niat menghibur pian jadi hendak besatup ulun nang hendak betahan tadi minta maaf sudah ulun ucapkan mungkin nang imbah ini kada usah diimsipian karena imbah ini kita tutup acara mungkin terakhir makanan jadi hendak besatup ulun hendak betahan amun nang talu lawas ulun jua kapanasan karena kipas angin andaknya tuh kajauhan nyamana itu di muka si dinang tak koreheng duduk saling nahapan karena kipas angin di muka sampian ulun nama kapalo sampai ke dalam-dalam jadi hendak besatup ulun hendak betahan ulun membawa pantun sebagai panutupan kalau bang ada ujar sumur di ladang boleh kata kaina kami manumpang mandi mudahan beretaan kita berumur panjang sehingga di lain waktu kawa bertemuan lagi bila bang ada ujar jarum nang patah jangan ujar disimpan nang itu di dalam hati apabila ada kata ulun nang salah ulun meminta rela mohon maaf dimaklumi jadi madihin guru wai ulun berhenti ulun meminta maaf lawan pian hari ini atau bapak ibu nang ada di sini mudahan saberetaan kita nang panjang umur mudahan selalu sehat mudahan sehat kita nang walafiat mudahan sehat kita itu di jalan taat sehingga terhindar dari hal tu maksiat mudahan beretaan ini pangrajeki kita tambah meningkat mudahan usaha kita tambah berberkat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan saberetaan kita nang kabul hajat mudahan beretaan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan kita selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat sedang besatup ulun sedang betahan hendak nang talu lawas ulun jua kalapahan amanah hendak pak kami ulun nak kadetahan jadi ulun permisi mohon maaf beretaan lalu nang ulun tutup di sini pemadihinan jadi nama dihin ulun menutupakan wassalamualaikum madihin ulun akhirkan ilahi